Ako sutra koalicija za Mostar 2020. Drago nam je da možemo danas predstaviti završenu skupštinu građana. Mi kao koalicija za Mostar dali smo odgovore na preporuke građana i evo da očekujemo da ćemo danas u konstruktivnoj raspravi i komunikaciji sa našim građanima i predstavnicima doći do optimalnih rješenja i da ćemo ta rješenja implementirati kroz Gradsko vijeće grada Mostara, a kasnije operativno isprovesti na terenu kroz gradske institucije i javna poduzeća. Ono što je pozitivno jeste za svaku pohvalu i Vijeće Evrope koje je pokrenulo ovaj proces. Ja se zahvaljujem ime koalicije za Mostar na prepoznavanju značaja grada Mostara i aktualne problematike u gradu Mostaru. Mislim da je to put međusobne saradnje i unapređenja procesa u gradu Mostaru, kroz saradnju međunarodnim organizacijama koji istinski žele i hoće da pomognu razvoju demokratije u gradu Mostaru i razvoju svih procesa koji je imao zastoj u zadnjih 8 godina u gradu Mostaru. Mi ćemo na tom putu istrajati u narednom periodu i mislim da će to biti dobitna kombinacija za sve građane grada. Zahvalim svim građanima i građankama koji su učestvovali u ovom sjajnom procesu i naravno da se zahvalim organizatorima, zato što je za grad Mostar nakon toliko godina bez demokratije zaista ključno da svi pomognemo, da se svi aktiviramo, jer naravno nije baza demokratije i ne svodi se demokratija samo na izbore. Demokratija je puno šira od toga i demokratski procesi i svi se moramo angažovati. U tom smislu je zaista koristan i vrlo mi je drago što ćemo imati priliku kao gradsko vijeće da eventualno kada se završi ovaj projekat Vijeća Evrope, da mi kao gradsko vijeće preuzmemo na sebe da produžimo ovaj projekat i dalje i da ga eventualno stavimo u instituciji gradskog vijeća. Drago mi je i zahvaljujem se ponovno građanima koji su, vidim, vrlo aktivno učestvovali, napravili sjajne preporuke koje su, neke od tih preporuka su već i razmatrane na sjednicama gradskog vijeća. Neke od tih stvari, dok sam čitala preporuke, sam vidjela da sam i sama podnosila kao inicijative, tako da zaista vidim da postoji vrlo ozbiljna i nakana i rad ovih ljudi i isto se nadam i očekujem od drugih građana koji će imati priliku pomoći. Gradski sam vijećnik i dio sam radnog tijela Odbor za stambeno-komunalne poslove. Stoga me posebno interesira ova tema koju je Skupština građana izabrala u svom prethodnom radu. Neke od preliminarnih odluka, odnosno preliminarnih preporuka naših građana kroz Skupštinu građana smo već dobili i mogu da kažem na prvi pogled da su vrlo kvalitetne i da su sve ono što grad Mostar treba da implementira u narednom periodu. Što biste poručili ostalim građanima kako da se uključe, da aktivnije sudjeluju u kreiranju prijedloga, odluka, gradskog vijeća i sl.? Evo, gradsko vijeće grada Mostara u ovom novom sazivu je uistinu pokrenulo neke od najtransparentnijih procesa, pa tako mi imamo prijeme građana svaki dan od ponedjeljka do petka gdje različite stranke primaju naše građane. Znači, građani se kroz taj dio mogu da uključe. Sjednice gradskog vijeća prenose se online, potpuno su transparentne. Mislim da su svi gradski vijećnici dostupni i u gradu i u gradskoj vijećnici, tako da evo i ovo je jedan način Skupština građana kako da građani pojačaju demokratsko učešće u odlukama u gradu Mostaru. Svakako pozdravljamo jedan ovakav projekat i nadamo se da ćemo ga vidjeti i narednih godina u gradu Mostaru. Možete nam reći kako ste vi zadovoljni radom dosadašnjim ove skupštine i mislite li da će imati nekog utjecaja na odluke gradskog vijeća? Meni je drago što je grad Mostar prepoznat i odabran, što smo ušli u ovu priču i što nakon 7 mjeseci imamo i konkretne preporuke i konkretne rezultate i što će se grad Mostar naprijeti i uključiti upravo u demokratiju, gdje ćemo kao jedan ovakav rad uspješiti upravo još više uključiti građane i čuti istinski glas građana i sve ono što su problemi, ono što prišti svakog građana grada Mostara. I prezadovoljen sam što su građani Mostara u tako velikom broju i odazvali, što su uzeli učešće, što su bili vrlo aktivni protiv svim ovim odlučivanjima o temama i sigurno iznjedrili jedne odlične preporuke koje bi trebalo svakako, koje jesu da je neko idealan svijet u kojem svi želili da živimo, a sigurno nama koji smo nosili vlasti je upravo to da težimo da upravo
te preporuke u što većem procentu tih iskušnja. Ja sam Vesna Šunić, vijećnica gradskog vijeća, dolazim iz Hrvatske republikanske stranke. Možete nam reći, jeste li vi zadovoljni dosadašnjim radom ove Skupštine građana? Mislite li da će imati nekog utjecaja i kakvog na odluke gradskog vijeća? I općenito, mislite li da građani trebaju biti uključeni općenito u kreiranje odluka i donošenje prijedloga? Građani svakako trebaju biti uključeni u svakom smislu, ne samo po pitanju komunale, nego generalno, jer to su ljudi koji su porezni obveznici koji plaćaju i gradsku upravu i gradske vijećnike da im učine život ljepši. Što se tiče same skupštine, ja sam zadovoljna, iskreno mislila sam da možda neće biti ni odziv toliko dobar, da neće toliko ljudi pokazati interes da se uključi, jer smo mi onako poprilično učmala sredina u posljednje vrijeme i izgubili smo te demokratske procese, ali evo, jako mi je drago da je društvo šaroliko, da su poprilično adresirali ona nekakva životna pitanja. Voljela bi da su malo više konsultirali zakon o komunalnoj djelatnosti, jer masa ovih stvari koje su oni navodili su već u samom zakonu baš jasno definirane, ali u svakom slučaju je jedan odličan korak prema nekakvom ljepšem. Hvala vam. Najveće što vidite velike pomoći nama, vijećnicima, ove preporuke koje su oni u zadnji period donijeli, evo ja mogu reći da je dosta njih već u planu rada gradskog vijeća i da sigurno gradsko vijeće, ovo je biti nešto što je neophodno i što je normalno, znači ovdje nema nikakvih inovativnih ideja, ovo je nešto što je prijeko potrebno nama u gradu Mostaru. Pa zadovoljan sam, ja, građani su detektirali, pomalo smo i očekivali neke teme koje su oni odlično detektirali i nadam se da će i vijećnici shvatiti da velika većina građana je svjesna ovih problema koji su ovdje taksativno pobrojani, da ćemo početi rješavati iste u gradskom vijeću grada Mostara.